Lofa fatalo fatu Samoa ila mai moanga le vanga o le afia fisi fa bongo le tatou porkalame masani o le Blue TV Sports Talanoa ilungo le tautua braunanga la Blue TV nga tele o le tatou fainga pa anga va lua ma le NUS TV Channel 8 e le foi vanga o le afia mo fai va ese lo pepe le tau mai ia le no foanga fo yo le o ma tau au to va atuai ia ma fionga dei sui fo yo tama tuai o la manu Samoa maise e la vevela what ia le original au what it to Samoa le ngo va ai ko resiva va wono ia se taimi foi tato o awal por kala mem fa ma pu e tulanga le nei foi aso ai o le ma to wa special le nei o le tato wa sports Talanoa o lo tu ina sa wa tu o ile nei va nga o le aso i nei le no fonga le o le bota o le Victoria Park i nei ile fatu lava ma le taulanga o au kilani ia ile nei foi va nga o le viafi o te fa fela ia tu ile va se lu nei ia le fionga ia Aumua to o Vaega ngata fo lea o le fionga ia Toleafoa ani te lea Aiolupotea sui o le tatou manu Samoa tuai mesi fo le to Samoa malo le soi fo manu le vanga o le afiafi malo le soi fo mo ma la ngema Asiata fia lava fatalo fatu fo nei tu la fa fonga fo al tatou tu ia mesi fo fia lava va ia tu ia fa pe au ai longa e ko oi ese o pa longa e kala mai e wa loka wa i fia lo faku ko le fo wa ia pungo le ko la so vai ia malo fa te ese Aumua ia fa kala va fo Samoa i lau mai fo ia mi fu tato pa anga masani o tato po kala me o le sports no ia masani ia fia mala wa solum te tasi ia lo mato pasalo tu nei Victoria Park ia ukilani awa ia martanga fo i mal filo inga fo ia Samoa pole fan zone fo ile ka ko au ka penga ko ia ka ko to Samoa mutalonga la stone nei io malo la vale non sai malo fa to io fa tai fo fia fo ko vai le fionga Aumua walanga na maua tala fa pe fa sana to se poka la mere fa ina le te lo le ma lo so lo ngan le me uma Samoa o le por kala me fa pitole nei afiafi o le a tau sila nei ni se fai ma o le a uma auto va atu le fionga ia Aumua i tu atu i o lo pisa ho mai ai ia le to tele o Samoa o lo fatau no ina Vaega to le sau no ia le fionga ia Toleafoa le fan song ia por potonga vo ile le ila to e muli tai malango ina tau ma fainga le tato au le to Samoa le wei lau fanua o kilani nei le tau no mai le fia so sa ia fai fa lo ingo tulanga uma masani le ala wei lau fanua o te roa e fa o dio ia le talonga tele male au malo sirkiwi le fai Eden Park ile aso to nei o sina Vaega mo lo tau sir fia ma tau tele yo le vai no le ma tau proclame le nefia fi e fia mo le ngang fa malo mo ngang fa tele tatu company la lo sua le tau sir mai foi ia wala e ia tu ia le uso ma baua mo ofu ia ile ma tau nginga le fan supporters ia ale tatu to Samoa lango sua le Pacificezy money transfer le fionga fai malo mo tatu o ia me se foi lo maua tatu tickets please e le o toi mau ia ai fa mutalia le au ngao nei tickets ma fa tawina don't forget ale fa taw so tickets so se la le Pacificezy fa wa un ka wa de finga ya check online le tato link e ma 5 ona fa tawina fa tai tele Tasi Market malanga lo sua tato proclame ia so Tasi ma se fo ba ia so Tasi le ngata fo le DIGICEL Pacifica fa pepe malvaenga io e la pepe ia ma se fo tato sanita le chao le sanita fa tai tele mo le la mo lo suina au tau sai se no foanga te maru ai Samoa ma to ma anga potu e malulu mai se fre ainga ma tango fie au ne ngalo le sanita nai songi a fe ai ia e fa mali loto ia ngata fo ile moli fa malo ma fa te tele ila to fie shele nei proclame wo ma pa anga mai ale tato sports Talanoa e fa pito nga fa tato fa tai Toleafoa ma Aumua ele NUS TV Channel 8 ia lo fa yo tato ngal lu va lua now let's go into o le Vaega o le afata no ina le Vaega o le so o pe ono foi atu o lo pisa ho merka ka foi le doctor tua io e ka malo ka mi ko la kaua io e mai sa tu paitia le ana te fa veve sia mai ko i le tato fan song o le la mai ona to muri atu le fionga ia Aumua to Vaega ia e ia fa tata no ngo le fa tu langa mai le pulenga ai mai se foi o nisi o tamata alo le tato to Samoa ma se ia lu o ye milikingo ma fans ma na ia Vaega la kama lo fionga wani Vaega tau e foi ona e au sia le ia so ai mai se foi tato sports Talanoa le la ku va ko ia ku ma ui o le tulanga lava le ia mo foi ia
nisi ko avanoa wan fatalo ino ko tato au malanga me se tato alum fanau la tawino taua I le asetona pe foi la ona ven fa mo nga foi tato pokala ia a mo ia ka te malanga ia ko nisi la foi ia ole ofisa ia ai fa pe foi kapteni mo nisi tamata ia sai foi ko feo ia ia la to tapinanga mo talonga mo le kiwi malo fa ya Toleafoa ani stanga te tau na fe ta il ka ka mala ngol mafuanga ngau so ngai ole fan so vole le pol maftanga ale atanga tawelang lang suol ka ko to Samoa ia male au ya me se voi el pulenga mo la no voi va Talanoa ia Aumua ia el pulenga ia mi se voi kam taal ia tol tau ole e ka u vo kam ka lo le mai ma milkingo ma malaka ngaka po ganga vo ia le lang sua me se voi yo la mai mo pe wa pe o kanga ngi me lang la ko voi ka ku ka no la stona ia nga ta voi le fai masau ila loe fatara no meli o le au supporters o le ala ko lang sua matulang o pena io mana itina foi mata mafana o la fia atu e mata talonga matulanga o te sano tulanga o mana la tau pai atu ia tato po kalando nei ia ai o la tato tau pai ia po la foi se fina ngalo fai ko ia tato inga tato tunu ia tu sai malalo to tato to Samoa fai o la yasme alo fa tai le na Samoa Toleafoa te fisa no i se ia pe le nganga to la vai fa ka u vo I pe fa tano ve Aumua le silika I kapua o mafuanga vunga ngi yaso ia mai kapo inga ma milkingo foi ma makamaka alo ia la ngona wa kele o alum fa na ngi fa ngau fafu ia skalia mi sila ala la mai milkingo ma malau makamaka malka ko kungu kala ngo iai fa kalo fa pa I saingi po la lava me manga ia o la ngol ngi Malaysia la Vaega ja wa te fisa ngi for to tele o fa kula ko tickets wa e sale o mai kumu I le pak awa taun fa taun to tickets wa fa mo le aso to nei now ai le to muri atu le fionga ya Aumua me se fo ni so Vaega mai alo le ta to malolonga a foi mai malolonga ia ona tatou Talanoa la ia ni so Vaega na to mai ungo ta alonga quarter finals le sa fenga ia foi mai por lalo langi o fa nga so nei ai me se fo fa audio le atu semi finals o le so nei e filongia na mato mai o palasi timu ngala la foi le wala na mato tau sa ili malutanga mai lalo le nei a no fuanga e ale uto vai tu o uto suru mare mato lalo no winga e le to mau ai tau sila mau mato to la trata foi o lunga tato stage e fai e sa kala fai o fai tau fai o ia ka ko kusina so le ai o le ola tato malo longa pupu a foi mai fa o tato proclame ne vanga la fia Mo tupe fa momoli, te tong hino pili male fa tupe no so se fa leve lave Samoa. E faingo fie me uma ile Pacificezy money transfer. E tolo o tatu ofisa I Aukilani o Tara o Tahu Mangele male lata ile fitu se furu tatu la la so se vaenga o New Zealand e ma faio na fa ngaina. A faio e sauni malanga I Samoa mole taino le palolo po ta fa le loto tamaiti mana tua le Moana Rentals malana fa pitoa se fulu ni mapasene wa pa uma o lalo ita vale mo tongi mole masina o ke topa ai inga fa pitoa. Po nise famtalanga bala au le oval se lau o tasi ono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu fa male lua fitu ono fitu iwa varu fa. Pacificezy o lau ba anga mo tupe fa moli Samoa. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Siyempre ka na mo vine kway. Pamangyo ko los fangaw mo bakulo talo fakagjoy sa repay los fangaw o tamisina. Sorry, e fia po. Seri. Nga me kasi los fangaw si pe po. Uso, kan yung ko kongi member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko welcome to Tamisina. Maro? Pe mo. Talo from Bacha. Tasi Market,
With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Malolonga masani le foi vanga o le via vir tau sisi le mai lo tu in sa tu le ma tala noanga le nei le tatou fan song i nei Victoria Park afa pe fo ia e te mulo loto e lango ina le tatou to Samoa ka kau wanga sa fa kau so tickets ai mai se fo tu lango ia i le tapena tu le tatou ta longa Toleafoa tate le yo i le tulanga o nisi o vaenga o le tapena le to Samoa me se fo yo o nisi o vaenga te afia le prokalame o ta longa se ika Talanoa i le tulanga ta oto mai le tatou talonga ma le au kenkalu ua le vana look forward Samoa awa se tatou to Samoa e so o mai ko Samoa le makua au ka ko final le World Cup o le la ua mai ale talonga ma nei al tele tau fainga o le upu me faino tango salangi e ka ko au yang lai talabo tato au tele tato nucleus me tula ko ala se vaenga na tau la ye la o mai tau le talo mo vai nei ye o ko kelo la o fo pe ko i vai la o fo ngan ka alo la so i talo le ma ko australia ya sa le lai ki ho ya la ka ya tamaki ya o me le yo lo ka alo la velu mal levo voi en la kala pu ye e lunga competition le mo lunga ye e ui la fainga fou ya ka maiki malako ya la fo wo mo masangi fo ka longa ai il ka longa ya ongol ka longa mo mua fo yo la le masangi le ya le si ka lo le stanga ka ma kulanga le fanga solo ngol ka longa ya e overall ya performance al ka ko ma ya mana ya challenge o players ma faiona tata Talanoa ai o te lo fo le tulanga na tau mai le ta longa tele lavar misiol tama le o luai tamo luai ia o te tamo Joseph Swali ile si tatou tama foi ia me se foi nai tama foi o sao ma tamo sua ma tulanga fa pena now o le la uto tele mai la uri ila iti ma tama nai tama ti fo ia o te tono le tatou au mana ia foi ele lava stai o tu fatasi o le si foi vaenga no te tau ai ele fitness ma tulanga fa pena ai ona onisio o nai uso foi ta alo isi au NRL o faisi le bona pa u la to out time during the tournament wa umia foi la time o malo la to matulanga ia se vanga na ile au le penfas malesi au ale ila to le sa fa au mai pele tulanga ai e la wonga ese ala vai kur kamikile o fa longo ia wala sa u ai me sur fur pekir ku lango kamiti ai e tino la titi fo ia sa le ia e ka wai onga e fo me ka ki kilo le neve le upure ka o le spinal ka ko au ia la iki ko fo yang ka u fo ke pe melenga mai Crichton fa stand off ia fo ia Crichton kulanga le vinga ko ai ia ngol ke mi mo wa ke le ka le call center ia ka lunga linga ye ngi ngoma ku ngi sa ka ko vai ko involve mai ia ngole ele masangi tulanga ia le ka ke vai pe ngai sa ngoinga voli misia o kama vo ia le winga ka ko le swali va pe vo ia lu sa le ia ai o le tournament foi le o leva ngo foi le isi alon fanga o foi o mai establish la ko kanga awa o le tournament ka wa le nga mo ka mi ke pila le la kalile ya falongo o le makwa am ka ki o ka alo le tali ia ai pe wa e ka alo le wa ale storm Melbourne storm io le ka ngo mai foi ia commentators Australia le va penga 45 minutes fa su limi ke ka alo ai ko kongu il ka sanga ako ia le uki kilo la ko ia a ko ole nga fu mala va ngole ia pela mi le coaches al Melbourne storm mo vai o mo kwa le ia ko me ki wa penga fa ko ka u volo tournament le awa ia lu fa nga u le wo mai eu fo mai la ko wa va ngoma la ko ole ka ku la usamo at same time ele le fo mo la ko wa me va pengi o le market o le kupel me apa vo lunga le ele value o le player tele la va tu langa marketing no le alo le tu
ina ua mai ai le tūlanga o le talonga mua ma le kengalu e le tau ilo lava o le isi vaenga ma tau tia lava i le tau whainga le alo leo le tunu tamo swallow vi whalongo e ua oso a le whanga marosi ar kama le oso nunga international level o le tūlanga no mai tau ina ia tia ue le ngata o le pu o le tama o tūlanga le haipo o le matuane le lava o le sapurgaka ngai toi titia le ai masanga carry ele igaina ni mita pe break ka ir kama ia le lainga mai tua fitness o le matua se lau pasenge o le accelerations foi le tama tami oso ia o le makua sawa la fo ia e uina le tau dia le lana score ono le tūlanga le issue le na happen mo ia le foi fa fonga to tele saunoanga commentators mai la tau ia wa counter le score kama ia even though we tau dia lunga score ia o lana lava tau fainga individual effort he's got a lot of future lying ahead in Tambalia ia ai ole a manatu fo talusia ole mele ke pole ai ia Toleafoa fa leo pea ia le ngole na saunoa ia le na saunoa le coach tato pa mai no ia talia ina le fautuanga lana coach lana head coach le Panthers ina ia tilo i players talavou e develop la tau now o la ofisi a develop nei la tau players nei tournaments nei ai o le World Cup sui le mewe ka aloi in terms of eligibilities for le I'm just saying that la so fina ngalo le vanga e ko foi kalango ya falongo ia kaloi ngo falongo le kalo Maple Storm ia makauli ngai o ngai foi involve ko ule ia le superstar le o Billy Slater ia on kwa fulpeki o ngai foi mo mai foi na falongo ngame ko kia ma kulanga me lo foi Billy Slater ia o le mele va pe mai ka miki develop ka ke pole mo le World Cup kal kong la va lo foi fa ngalo me gaming ile ko ese malka ko kal kong mai foi wa pe ngo foi ai pe o kala kanaka ia falongo ka lo Maple Storm o level ei al mele ka lo ngai o le test level o lisi level ma wa lunga nga kai me ia lo we ko ma foi ka lo ka mik so he can handle it ile pressure me o mal kulanga ka lo o lisi me ngo ka vai nga expose mai ma ka ko mai ka winga o le fitness level ka ko au ma ka ye ia la popo nga ka we ko ka fa lo vo ile o vai ngo we ko umale ia o nga wale vai ile ko ka alo ai la nga ma ngai tu sien ma lo fa tai yo le jure na le nga a fua tu ye ta to tama fa na u sa ta alo le World Cup e ye ile se wori lo fo ki wi o le ska ko wingi le sa ta to amata ya ta to Samoa la o to fo i ken kalu le winga tonu na le no ta fa ya tu saole o te talo ile loto na nei ya lo mo fa na ke no doubt o mo kwa superstars o ka miki ngai le ai ia ai o le tūlanga lau o lunga ma le tūlanga tate mo ai ili developing i me ange ka ko ia walanga anything can happen le winga le talo walanga tate te Talanoa le loto nu e o so fo ka ko ki kala ngo ai se le ni o lumana ia wa alu ngai ai o so mai le o favor ile milionga mo nga kupu e ma fanga sa wo ia talo wa le taibile nei mata mai o stadi mai se au stadi ka miki dia ma kwa fa pe ngai ia mo ma yo mo li o spotlight ia tamane o swallow vi u yo le o resi vaenga le tūlanga no mai tauina na mana ia foi mana le comeback ka malo taulangi ia tu vo tasile ken kalu alo Samoa se ken kalu le World Cup le la wa fili le wa ko mi makalo to mana ia foi le na wala na store le sunga ya mari taulangi ia wa pe ole ngole mal fa mo o me ka wa pe ka kalngo viska ko pokalami ole ma ngia le ole na o liki o ngai flexible foi le ka fio kama ka alo ke pila o lo mengi ka miki ka alo mo al to Samoa au le tunu o la fa mo mo fuanga develop ka ko me ai va pingi ke o se fret ko le va pe ke o switch o ka alo ngisi au alo ko fa ko la at least o le wo mai ka ko au wa ke ve ko lo fa ku ile loko ka miki Samoa fa in kan ko wes ma lo fa tai o disi na vai nga sa ta o mai lo no winga la o fa sili la o fionga Toleafoa o le sa o la mai tau ia yo le la ta to tape na mo ta lo ngar kiwi now o le o ia le experience o le fe ko ai kingo kama ia o le fo mo wasina ba no tu fa ta siel ta to au o le nei ta mai taimi o le sa mai tau ia and what's your take le ta lo ngale mar kiwi e o ngo ke le se ka ko step up ai me se fo se tu langa mana ia ta to ta longa mai ono ye se no tau te malo ai kiwi ia ke pe a me uma ele kolengis ka ko au va pe o e ku lua pe fa inga
ma kan kongo foi la ke le foi swinga me ka longa lenga ka le mal kangaroo ma kan kongo foi la pengo foi aku ola vango foi le longa lua le ai ka longa le makiwi ia pa wal me ola onga e masangi foi ka making ka alo mal au ka makile ka alo mayo ala uia pe o fasili pe e mokingo ala vai sui ka alo ka mai ke le foi la vango ka ke malo ma ke ve ka ke malo e mo toa e mo tino ato te malo ba mo ki ngoa ka ke malo la ngai fai ka ko mangi ka po ia ma se fa mo moi e ngai yas a wa o fai vai ka po ia e manguia na tonu lava a fai o le te mai bo mai le temi na para nei lunga la nanga Blue TV e a me se vo yo le tato a NUS Television Journal 8 ai ri faka usa ticket pe o fo ia ke o lo le lo fa mo le sa ia ka ko ka ko lango ko sua get your tickets. Causa tickets. O lo mau el tato fa lo le Pacificezy money transfer. Kusa foi pele la força kupi. Ngalu fa ka ngaro very facility rate. Ai la koi fa ka o tickets nga. Mo e malo ai ngalo alu tato specials mo ma tua ma fa na. E mau ticket free. Ave fu la mau yo is ka po. Yeah. Is ka po. Le na tonu lava. Get up and go support our Samoa. Le pa o mai kua koi kiki lava to ai tau no le tatou pasi o loo mai ele tatou au me se foi o ila tau le pulenga se temi foi o le tatou porkalami ma me io ya to vaenga por fionga ya Aumua se tatou tilo ma se vai ia ni fata Talanoa foi male mamadu lo tiro le tiro ka foi le o le tatou au ma le pulenga por le temi tatou tu marolonga a foi mai fa o tatou porkalami Aone misia talonga lau tua Samoa ma au malo se New Zealand le Kiwis ila stona i luas forma tase Oktopa i le Malaya Tamaki Makauro Eden Park. E tolu talonga i le aso e au fia i talonga i le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma au tonga. O le umba wape paul fale i o fisa o le Pacificezy i o Tawa o Tahuhu ma mangeli. Vai whatau nei loa sau tike mo oi malawa inga lau au whaingalwenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango lau tua Samoa. Monisi wam talanga walau le o watu se lau o tasi onono o telefoni maasani o le lua fitu ono fitu iwa fitu faa o le lua fitu ono fitu iwa wan faa. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Pacificezy Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday di mo kwa makiva. Se me ngala mo vine kwai. Fa mo ko los fanga mo va ko lo talo fa ka tue sa le pait los fanga o tamisina. Sorry, e fia po. Ah, seri. Anga me kasi los fanga o si be fia po. Uso, fan yung ko kongi member fufu. Ja, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko wa kon to machine. Maro. Pe mo. Talo van Batja. Joy favela ya joy jali mo yo le proclame mai malo longa masani fa tai jeli tato Pacificezy money transfer ga tai lo DIGICEL Pacifica mo so le Tasi Market ma le sani ta hotel e tu sai fo yo le tato proclame le fo vai ngole fiafi joy fo mai le proclame Toleafoa le tulanga na ta oto mai ai ia quarter finals o le ipo le lalangi
Ya le sa fai tato peti ka paturo. Se uma eu peki e para kurang ngai. O ko ngai e peki sa ori ngero peki marau kamaruan. Malo kolua e kasi o. Ole a tau mua la vai le quarter final mua. Argentina ma welesi. Ya. Wa usa peki Argentina. Now forget about the peki. Ole ano falle ole talonga majulanga na ia. Ole aso firinga. Ya makaulia fo yo le pa uma no. Ole au fa inga ia wa ka ai fala. Nganga mamla ma voi au elu. Ai ila makanga ka longa la vole. Ngafi ngawa. Ngafi ngawa ia ka longa. Ai pese I wa kele ngau Argentina malo. Luinga fam kalanga o la ko defense o le attack wa vango mo fa ka mo ele polo mo ko I wa mo ko accurate level fa ngola ko mo na finga mai fo ia fo ia wayos vai vole mele pasile intercept ia fa lo ko ka skola lo ko ma ngai o ka lo nau ta inga mo au mai le northern hemisphere pe fo nga sau wai ia predictions for ia la to wale vana fa ia o nga ia ngelangi manisi tu ai o ilo folia di na la to valo ia uma pe o le World Cup le nei le northern hemisphere powerhouse ya le la ko ki ari fa le ko nga o mari ia le northern hemisphere na ko ia ngelangi le ko ile tulanga na tau to mai o jela longa fo a fu ai le ka alo mai le tournament na o loai na advantage alta alo Argentina lenga a fu ka kifa mai o wele se sai e mo ia ai pe o Argentina e o for ka ko championship fo ile tato nei mangi se lenga malo ia Argentina Australia so which is a consistent alta finga Argentina la to ia le la wa le semi final lo te mo le semi final ia Argentina fo o mai le talonga le pe o ka longa le nga look forward and like ia to it's like a final. O la so lo ai sai ngo fo le ngo fo le va ve ori maka yorka ai sai ngo fo le ia pe ka ko peki wele nga fai malo alo black ai pe yo sa no ina sa o le mi fi ngau ka lo mai ala makanga e o vai unga vai vele o ke me mun o kol school fiku faces ai le nga ka ile attacker ai lang ale pui alo black maka foi awong isi sala wa pe isi sala ko nga e kiki Fai lai na drive losko uma makalo. Ai pe o menga o nganga test fo ka ko wa ngai ale kan ko nga ole au the best defense system fo le ole au ngai malo. Ya le nga vai ala o lo plex al fi ngau mai ala ngi ser ma ngai it was ole final kalo ma ngai al makama. Ole si vai ngala o runga tole fo na mai tawina o Talanoa ina fo ile lalo langi. O se ulu wa taimi le nei wa tupu se me fa pe se au. Now what you tonu as an underdog, lower yellow cards, penalty try. Ai mangumalo. Awai pe tasi leo o alofanga. Ia po mafuanga, wai mafai alofanga, mafai fanga veo se mafuanga te tau. E ko ina loima malolongi au lau walonga. Ole tuli tua ia wa afa popola yai. Nga ole ngos furu ka alo. Ka alo se furu mai. Ai mai le si 20 a minute. Lena ole se furu fa au ole peleki. Ko penalty try. Na ole nga esa ngonge le mele anga mo se penalty ya ai fafo. Ngo ula ngonga inga. E ngo ku si penalty try. Yeah. Ya wala nga wa ka ule kar ko nga voi di mara fali ya re no fene mo but anyways, to foi me ya ku langa ka fenga lo peleki 14 men, 2 yellow cards and penalty try. Ya kal ko voi ole nga mai mo. Ya la langi foi ka longa. E ko wala upulo ile awa ko ile sfuli manga maka over reserve scheme ga va ko kong. E reserve se le ka alo ongol kulanga olafi ngau ka longa la fo ke ko ngol coach. I number 1 player singa lunga malai. Ai ile loose forward so akele ankala ngoi loose forward ai langi. Pamai ole top player la langi o ke al melen kala ngoi number 1 la langi ma me ai underdog lava ya ka ko le blacks. Ya lenga vai ya hari malako number 1 yo Sam Kane probably best game yes ola mo ko logo pulo ka alo al captain o nga ka uma ye ola fo nga yengi meng motivate ya le
lea kam ka alo buang kele fu kalang fa mai ai ule underperformance o la wa ka sui meu yo wala vanga alika ko vai ai kwa sala pa senge meu man na ia tele yo e o te fa ro ina lo fina ngalo ma kwa le sia vangonga ku e ari sa vea ma sem ke man na ia fo sta ma le o fritchau la to ale ai sia vangoa ku ele wori ia io email turnovers ma mtura fa pena wala ngai le sela so ba o le fiku ma ya ia lang ma kwa number 1 na ia tangata ele ga tsa foi lea o fesu ya inga ia na file back line now ele to na ma le line na ma fuanga na fuai na le pikia le alo le tunu ya mak tele ia ele alo sa fo ta to por kala me se foi i tu fesiri na tamama tina ma tutua ma tangata ele o mala ma kele news pa langi au bai e ia ma fuanga na fuai na le ta alo ia le usu tu langa foi ona i solinga foi o le uska i kula fongo fa camping ia eke mana ia le la ofisi ia ingi va nga fa pe ai o le hale ta u o le mele o le uska i o to camping protocols ma tu langa fa pena ia mo si le fia foi e malo la o fa fongo mai foi mai moment i ko kongu so se au lava le kalango no culture ia le culture la le ia mo meu e kapu e sa ile ngaka vune o le kaimi ka kaunga i le hotel o kaimi fa ia ko mafkanga o kaimi fa ko le nginga o kaimi ko ko ngol pasi me mo va penga e ka o le discipline ngal kam ka alo me ia ka ko ngol se me va penga ia nga fa inga vo ia le alo vo o la kunga ia makele ia e ka ko ngla vo yo le vo wa ia malisi me nga e va ka ua ka pe ka ko mang Samoa ile ngaka i lau ka alo ai off the field ke pila menenga kupu of the field wala wa fa ngai ma kele ia ke kong la wala mo wala nga wa ngoe ka alo volta lo la so ai wa sa ngo inga ia reserve so nga wa ku kong ole ma ngai ia si calling ka nga ma ia in menenga sko ia Jordan le combination la nga mo onga ma Jordan la le Crusaders wa nga sa la mo nga va pe va nga sa wa pi ma mo Jordan le ma ngai wa lo voi ele o sa ai ankle va ma ngai that's le mo ka mai voi e ke le voi ia ma fu anga ma ka ofi le coach ma believe le coach ma kal kong winga yang ngi alo ma na ia tele le mi hola tala le open fa no tango summarize ai ma tu a to le tapenanga to perfect lenga o awe lua ole awa tele messe ole aunga ole o te longa fo yo le messe na fa ia langi ore kiki so o lato polo yo ma fa nga mai lo pele ole ele me isi me maria ngo me ka winga le awa langi va te e ko mai mo e maka e le replay ka longa ole awa langi o kama ngi mo professional players e over the coach a fa ngile molo po se raka i ka ngaka leo la langi lo pa u mai le ko lo blacks lo wa we se mai ku se wole involve wole pe ai ka o nga e ka mo ia la ve e slow down no le polo ore so a va nge ye nga o me nga fa le pop mo mel kasi nga fa a pa u ngila langi so se langi pa u la lo me o coach ai e ka kia nga e pe la slow mo se la va e ka o fi ia le ma nga ia o le si vaenga no mai tawina na no fatu pe fa pe ke lo wa o lo sunga sa lo fali le si vaenga sa mai tawina ele i monita hinga ke lo fali se ko nga me foi le e happen ke kai mo kick off le mele ma chase kick off ko le polo ai se sira nei me pe ko foi mai tato footage e pe ye la wori o mai pupungi le e pe yo le ise shiot foi le lu mai pupungi ka la ai pe fatanga ta mo le o ango ye ai pe fo ma pa la wori ise polo ka foi le ya sa ngo inga vo tu langa le Asiata yo me foi le wo ko tai kama a pengi walu polo a pengi o ele sa o polo a wa le no mai la wo lo la ka mo me ka koi ngal pawal me sa ngo walu fa pe ai ke te na la mo ko ve ke e kam foi polo ka o ai kia mo me ko o le poco kama foi le me o va pe fa o vele le ngara o soka vo ya ngala ko le ka ngi ka su ya ku la ngo tasi na mai nga a wi le ya mana ya cham fanga ta to plex e pla fa au plex au New Zealand ai ma to tele tu marolonga ia o le tulanga ko finals na so mai ya fa inga ia ta lo fa au fi yo
kaka mo toso la fo de ka ngor hakade ia kaka mo toso la wa ia la wo koso ku o ia le maruia tau fai nga fiti la tu talo ngomeni langi malolo for running tasi le ai fa ia nai fa le tau fai nga black au ia le ale spring box I knew it ngo lo ala kare ia fa inga lo wala wa fa langi ia wa ia lo ska mo se la ia me or fa ko ina lo i rumo ka ia ngol kulang ngol me voi le ke lo nga e ko ma vo ngi u kwai nga ye voi men ka ngo kik ia ai le fa ia o me voi wa me va pengi e kong i pe al bo ko sa ala kula le ai ia ka ma vo lo al kulang al me ki pe kai ka ia le na tonu lava le manuia tam fainga la falani o la tole host nations ia te lo foi ai o lo mo la no la toche o ile ai wa pau wala nga na semi finals and final e swing on tu tolu ma tu fa uyo lea o le unga na sa tau to mai ia le la u saun ia tu lo blacks la to semi finals male au malo si Argentina ai me mai ia engelangi effetto ai male springboks ile fa unga le vai sorente le saudai ai mal tele ia tu le malolonga le ma me ia tu ia le fonga ia Aumua le stand by mai ia male suyo le tato PFH le te mai ia Tania Jeremia e tu sai le o le tato sava linga le o le fa mana tuina ma le fa maluina lava o le pink topa o ila to foi awareness o le tulanga le mai o kanesa le fa tau nuina i le taiao o le stona o foi ngalo e toi e ai foi diso tato fa fianga e fai le po le so foraile le tau fitu le tau sala night clubs in nai mangeli fai el tato to Samoa fans social ia na le luas futala e mau foi leva no e te bio e marisi foi la to la ulanga alela tato tu le fionga ia Aumua mo tato fa tanonga ia fa talo fa tu nei tu la le so a me se foi la utalinga Asiata ia o le ua bo foi ne no mafuta tuai ia male e tau sala foi nei aso ia po le mai foi ia Tania ia wa foi tu langa foi fa la loina foi onisi o tu langa so foi malo loina ia a me se foi ia fa ta oina foi o ngase lo fa pena ona mauai ia le tupa o tamatai ia ma se foi tono tato tunu ia la tu le no le ile tamatai ia Tania ia wa foi fa lo no le fa mo ma se foi o lo ia inisio o fala botonga ia lo fa pena ona tau tu ai Tania nei tulanga o le tato po kalami ia fa tai lo fionga Toleafoa mo lava no ia fa talo fa tule pa ia le au mai mo nei au uli ia o lo ngo Tania o te whainga luenga i le Pacifica Family Health Group ia o lo fai pa anga nei ma le asosia mātou skopa ia e ngalue whātasi a wale whalau i loa ina atili o puipuinga o le whamai o le kanesa o le susu se tulou ia mo le silafia Toleafoa o le masina nei o lo tawa inai ia puipuinga o nei foi kanesa ia o le whamai leo pito sili o na tele ia soifua tina mata maitai wa a fia ai ia o le talafanoa noa o tato Maori ma tangata Pacifica ia o le numera pito sili leo na mawalunga wa fia ai lea lao mato whaipa anga ai ma asosi lea askopa i le vaenga leo le Wellbeing Group ia whail mato wha moe i le astona i nei aso luas fultasi o ke topa i nai Barry Curtis i Flatbush ia whai ele mato o Zumba o le Pink Topa Fun Walk o le Zumba o le Savalinga Pupuu ia whai e foi ma le whamalo stino mama mo le whaafonga mai e tato tunu i le ngata foi o Samoa a le Pacifica foi tana sau noa po a nisi tūlanga foi lea mo le whaaloloina whamoe lea asau nei le whai unga le vai aso o le aso tōna o a nisi tūlanga o tāpena ia le mawhitanga ia mese foi ia toa o nanga ia tūsai ma le whamoe ia whawhitai ma le whasili Toleafoa ia fia lava o sotau au ma le Pacifica Family Health Group ia o le aso lea o le iai foi ia au nanga le Pacifica Family Health Group i le whaia leo siaki o le toto o le suka fai foi tui o le fulu ia ma tali so se fesili lava e mana o miam fia malama iai i le nei lava whaamai mai tau watu Tania peia tele na afia o mai le ngata foi o le whalaulo ino kanesa le tupao to mai tai mo fini ale mai tau watu lo iai foi manisi foi o nanga
Ono fa pena ona pe foi le o si siakino se fu malorina to. E se tau le tulanga we sa no ia. Ia, pe o le vai inga lava na tātou ia Pacifica. Ia, e pe ei teime manatu mai le soifua maloloina. Ai pe au ngana I po kalame ia. Ia fai pe ma fa manatu. E tautua na ia tātou. Fata ua soifua maloloina. Mana ia tele. Ia, mo le fa fonga tātou tunu. Ia ole taulongolongo lava ma fangu foi o nanga soifua maloloina. E pe ona ia le fa mo o le alo tu le skopa. Ia me se foi le Pacifica Health. Ia awale siakino soifuma ai mo se lava le tupao to mai tai mo fini. Tautua na awane ngalo. Lo soifua maloloina. E ese situlanga fiata saunua ia Tania ai le. Ia, toi tasi lava le melia, o le aso lea. Ia, o fia lava ua maua mai tatou tickets foi. A wan tatou mea alofa foi ia po whailonga whapitoa. Peila o le best dressed, ia, best dancer le zumba. Ia mai risi lava tatou whailonga whapitoa, o le asaunia I le aso. Ai, o le talo sanga lava. Po ai lava e maua le taimi tote mafuta I le aso. Tautuana ia la e mai sau la e lanu piniki, ia po se ula foi. Ia, e leo se saili ngā tupe, ai tasi lava le mea tau sangaina ma le whaaloalo ma le anganga maolalo. E whail mato donation. O le donation, you donate anything in pink. Ia wale lanu leo piniki. Ia o loo whaalau iloa ai le kanesan nei. Ma whaila ona au mai se piniki o kokingi, o le pulou, o le skafu. Ia so se mea lava. E mwhai ona donate tātou I o le Cancer Society. Ia e soani e whai tātou I o lo whea ngai matonga whitinga nei taimi. Just to put a smile on their face and remind them that this is our journey together. Pe o le anganga na, whawhetai Toleafoa. Ia, whawhetai tele lava Tania, mo le whafonga tātou tunu. Le aso tōna I nei, mo le whamoemoe. Tulai valu tai au. Le tulai valu tai au. Ia, a lor siakino lo se fumaloloina, mai se lava li tupao li o tamaitai matina. A ua ne ngalo, tātou tāpua ia, le whamoemoe o le tātou tō Samoa. Ma le nā tālonga ma kiwi. Manu ia, mai e soifua. Pacificezy. Aumua me se foi o le tofine I Tania ma le PFH. Ia, a e fia aua iei o na foi maua tickets a le fua le na maua lanta au tau le valu. Ina e flat push le tātou address le nau tuatu ina tui loma. Tātou mafuta I foi. Tātou marolonga wha award program pia tui foi mai. Talofa, my name is Stephen Crichton. Did you know that breast cancer is the most common and #1 killer for women? Over 600 women die each year from breast cancer, and our Pacifica and Maori women are most affected. This weekend on the 21st of October, before our game against the Kiwis, join Scopa and Pacifica Family Health Group for their Pinktober fun walk from 8 AM to 12 PM at Barry Curtis Park, Flatbush. We have tickets to be won on the day, so you can watch us take on the Kiwis. Aiolupotea. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
Hello. Happy birthday, Us. Yeah, happy birthday di mo kwa makiva. Se me kala mo vine kwai. Pamanguya ko los fanga uma va ko lo tala fa kan choy celebrate los fanga o tamisina. Sorry, e fia po. Ah, seri. Anga me kasi los fanga o si be fia. Uso, fan yung kokongi member of fufu. Yeah, okay, so for. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, Talanoa, welcome to Toleafoa. Maro. Bem, Talanoa bacha. Sia Talanoa lau toa Samoa ma le Aumua lose New Zealand le Kiwis i la stona i luas fuma tasi Oktopa i le Malaya Tamaki Makaurau Eden Park. I tolu Talanoa i lea so e awhia I Talanoa i le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma Auatonga. O le umaua pe paulfale I ofisa o le Pacificezy I o Tawa o Tahuhu ma Mangili. Vai whaatau nei loa sau tike mo oi malawa ainga lau au whaingalwenga po lau mafutanga e ale e kale sia malangolango lau toa Samoa. Monisi wa mtalanga walau le o Varselau o tasi onono o telefoni maasani o le 251 fituiwa fitufa o le 251 fituiwa wanfa. Toi whaatalo whaatu Samoa le tariu mai ai o le prokalame mai marolonga masani a o loo pisa o mai ai le tele o whaafiafianga I sesi tele tama pese o alo mafitama whanau o le tātou watunu ua Toleafoa le makua bao ka mai kua a o le pisa o mai whaatu mulia foi o le paka ai se whaatu lau tala e ui wai pe o tātou lava le tele o Samoa e awhifio papa au I South Auckland West and East ai re o vai e rile o mai I Victoria Park I le city. Ya me se vol keminga ka ko mai e kimu. Iri ka fialo mai tanga e vai vol leo mai. O kulanga la vol lang sua male me lang ia ka ko au fo ya. Le lawa tau sira mai. O le to ai tau no le tatou au o le toa Samoa. I nei Victoria Park e tuantu fo I le tatou tatou pese stage tele le e fatau nui nai fa fianga. Ia o fatu mulia lava le to tele. O lo afio mai fo le to tele. Ia I le nei rapa fa moi. O le tātou son fan song. Ia, po le awala I mawhai ai o na wa ai atu ia tātou supporters a Samoa. Ia, ma kiro mai masira mai ia tama, ma ai kingo iai. Ia walanga I mo ia le malai. E whaisi ma mao le vae ngor tūma. A o le sasangi mai ia maro le tūru. E mbore le anganga whamaro, maranga whapitai tere. O e kau excited po e kau pole o le ase tūlanga iai. Ia, me se foi o ka oko mo o ka longa I le ngasa tō Samoa. A o le semi-finals o le World Cup le la sauri. Ye fu ala kalango I kalonga le ma ku mal kan karu. Penga va foi mo yo kalongo mo mua. E ko kele la fo. Ya kal kong la voi. Ya ala ali vi voi lunga ia ka alo ka ko au. Ma e kal kong wa voi kai pe ka uanga ngi yaso. Pe ka uanga lo mai kam ka alo va ai. Ile ngakal ka alo makanga kai ka alo ngai ai. Mi se voi ki lo voi le kong ina la ko ma la wo sa mo me va pe le ko kalongo nge ke uti valo po ia ke va pe uma o isi akal ko o ia ko le fakule loko o alo mo fa ngau le ye ula nga iluma ele nga ka wa maguia la ko ia maguia vo ia le mai involve ko la Samoa malo va tai o le a vasai foi la se mawatu se irin makama ia matua tu tatou camera ia pe yo leo failo mai yo leo ma wala no e fa tano le fionga ia Aumua to Vaega le presidente o le tatou la biliki a Samoa. Ia le stofai a fiu tani Bonifacio. Ia le la tua le tatou. Ia po avio ni sora fa yo na mau runga le tatou stage. E mai se o tatou to Samoa. Le la tu natu e tatou wa no. Ia fatalo fatu Samoa le fa fonga ne tula fiafi. Ve ne tula e fa fe lai fatalo fo toi. Ile fionga le president o le tatou to Samoa e po la tapiliki foi. O le tatou tunu. O le o mfai o na matou mafuta ne tula fiafi. Ia sei sau no foi le fionga le president. O a foi tūlanga o iei ta penpenanga tātou. I whatalo fo tūlau whionga presidente. Ia, so fuanuia. A whatai le tua mau whani ia wanoa I le ngata le mai mua whafonga mai al tātou atunu. Ia se a wanoa whai o whiroa I ma lau whionga. Tō manu whanau tātou atunu ui. Ei ma befu ai tau sanga uma mai. Ia o le whatai o le tāpenanga. Ia o le whatoa mai enei lava le tāpenanga le kore ninga mua mua al tātou au tarun taunu mai
mai Townsville pe ona sile fia po ia na so na nafi ia sa fia la vai ia la to recovery fa mai ia e motinoa e recovery le tamta alo ia nei la len pato aso ato ai la to ta penanga le la pato mai le wa ai mai mo moi to lua ni sio alo wa manu amelta longa vai son tene o le motinoa le fai ona fa wa wina ia le fa mo nei vai aso ia o lava ia ni se o alo fa na o sui tulanga i fai tau a vina ia le talonga man fa moi vai aso nei e mo mona watu fa malo i le lau fionga presidente ma se foi fa ya onga man au va ya me se vol kapteni man tato talo tu sai foi man le fa moi ona a fa pena ona alo il tato to sa mo le fa un vai aso le talonga mal au Australia mai tau tu man na ia tele ia ona le talonga mo a o se la se fina ngalo lau fionga presidente il tape nanga tato to sa mo talonga le markiwi le ola tape na tu fa un vai aso nei ai ele me manino la vai e moni sa no anga lo fionga o le talonga vai aso nei ia o le tau foi mo te pena mo fa mo vai aso nei ia ele ngata foi le pe ona sila po tato tu ia e ova male pitus ful pasene o tato au yo te mo le fato ta alo mo Samoa ti foi o alo fa na wela iti lava ia e wa nga fu talonga vai aso nei ia to ti matai foi lo penga ma fa wai nei fa le to ia wale talonga vai aso nei ia le nga fa fitai lava lango le tunu mal tapo inga ia le lava ta o fi mai ma ba to vai ia tapo ia le alo foi va alo fa na o le tunu ala le mafuari fa fitai ia o le asi tulanga ile langona la fionga presidente wa ato al presidente te ta tonu foi o ta to au foi a ta tonu ia ele o ta mala foi lo fionga presidente ma ta pengana a wa fa mo nei fa un vai aso ia e ta pena la vale sunga fa ia onga mal pulenga la mo ta alo la to foi ia nga luenga mal ta fa yo ia ma to foi ia o tau muri lava ma polo ma mai tua ia fa ia fa foi le o fe po ia ta lo ale o ile tua e so ani fa manu ia fa ia onga mal pulenga ma ta to au ta alo ia fa mo ile nga ngole tua fa sino ala ia to manu e safini o war fa mo nei vai aso ia Samoa o nau to fa fonga mai ile saunoanga manino a mese foi le saunoanga matango fie la fionga presidente Samoa ta talo atu ile nganga fa lolo lau tapo inga ina yo fai ona tato feloai ile malai ile pak e tapo ia le fai va walum fa nau o le tato to Samoa fa fta tele lau fionga presidente mo lo taimi fa maluru watu ia ono so vale foi ia lo fa pena ona fiangai lau fionga presidente mata penanga tato au ai moni le lava saunanga tato tu il tato oli faula e ma fai ona ma wele malo sil tino ai mese si sili le nganga au wale al fai vol tato to Samoa ile no fa mo ma kiwi ile fai ungo le vai aso nei ilona stona e momua ia manu ia tele fa mo ai mese foi le alo atu al tato to Samoa ona na talo ngomone tai mo lo to ta kiwi mo lo to fe au tau longo wal mai mo ta po el tato tunu ia fa manu ia foi le tu al tapo inga Samoa alo fatelet fafta tele lava la to tali watu tato malolonga to mo foi se lau ia ona to o folio se si tato tala la tamai malo falo lava ia matalo fa Samoa ne tula laso le wa mo la no ia nge pa ia mo malu to uso tu uso le waki wa lolo aso le mo mafanga ia karofa ma ho fa lolo se fo mo la ke mauso la ma besiru ka ko roi fa karofa foi do fa nga Samoa lo fa peo fa fo mai so se ka fornge lo langi e mai se nge ya terra le waki ola se tulanga o ia ta penanga tato to Samoa mo le talonga le markiwi la sona le leiga pe penganga o Brazil le nga bo ba wo ka kalonga bo e kasi yo a foi me fa le kong kalonga bo yo ke longa le la fa peo nga lue malo se fa le leia kili mo kalonga markiwi ya o tulanga le mo ila foi ya le talonga mo male kenkalu ai no mo toi family ina ia le mai mo ta to tinu a me se foi le lo fi mai o ala ma pa na o nei initially e fia mai mo pe ro ia tu ile tato au ai me se foi no le uso o ni lo te talabo be que se fia ia mano e kusa mare ko iva ia ka ko ai ka pai ki fo ia ka peonga la kalo mo ma to Samoa ia ka longa na Australia ia se fia uma malo la ko ia se kase au la wi ro la langi o champingi
ia ai nga for ka lunga le mo ngai ko le fai to mo ngai to me ki ko la iki ia mo fua mo lu mangai a ka lunga le markiwi ia le nei for au kiwi ia ke lunga pe on fai ko me uma fa le ko ia lunga ma uskali ora ka fai ai fa sa fa le ka lunga le markiwi la se tapiranga ia tato to Samoa mo stona ele nei are kale ko ofisini uso e pe nga sira fia o ke mo le ko mo merka ko to Samoa ngei kalunga umal World Cup sa fa pela le fia mo sa ngo mai mo dia ku fa kai ia mar fa malo for ka po inga so ka ko ngei ia a ole karfea ngai ia a pela vol ka ko ukumasangi fa ya so deli ale ka ko mafuka ia fa kai on mesini le o merka ko au se mo dia per fa kai pa ia man malo ka ko kumu sa fa peo kap ko pa ia o fai pa fa ngau ka lo World Cup ia ele fengo fier ka lo ngan baso ke ele las ko ngai malo sira o kiwi ia ke lo ngai lava ka pengar ka ko wa fa moi malo fa tai la waki ia na fa fo sa mo sa ranga mai le fianga ya la waki ia po le uso foi le wa sa ta tu at skulu lima le to le man sa mo a me se foi la ke piliki ale tato tuno sa wa telefono sa uso te vai hane la va ko mo le tu la fa tai ko na le va ya tu o le na la va te vai la va mo tai tai o le mero ve malanga tato to sa mo le fai ona ngalo lo to tu mo le tu la fa tai uso ai ko ia tato uso le manu sa mo mai la to umala le fai na ngalo la va ya tu la e po le ala fo ya fai tama se ma o me i lo fa fia me se o lo tamu fai e fa ma popo alu fa no e mo di tele nga fa ta tele la va te o luso e me se fo fa fonga sa mo ona se mo se no e mo ni tele nga fa ta ya te o luso kai to tu al ta to tu le nga tena ya te le lo sao fa fo tu ya manu ya tele le alo toi fa mo la stola ile tapo ingo fo ta to tu ile fa penao na alo toi ya lo ma tan fa no ta to sa mo la stola kai ia kai mor kapo inga ke longa la mga via fo yar ka ko au le kapo inga so ka ko kumu ile pak ia fa pe de no sau tik ia fio mai makala mai au ka fa kasi ka ko fai fi fa kasi o ile pak ke longa le kapo inga la fa pe o ngali fia fo lunga le performance male ka marka mo fa ya lo fa ngau fa kai sa mo fa kai fa yo so morge mo ka mafukai ang ka au fai sineva kolu sulu ka usanga ka ru ka longa riba kasi o Wales kolu sulu ka usanga ia ba lo fa kai ya fa talo fa Samoa e fo mo wala fa pero yo try ma fa ta no try le sunga captain ele tato to Samoa la ya tula polu ya how are you so very good now that I've been coming back to Auckland just to see all our fans, our people who deserve to see the Tour Samoa. I know they waited a long time, but we're really pleased to be here. How's preparation for the coming weekend against Kiwi? Yeah, it's been good. A lot of us haven't played together, so last week was good to get the first run, but we're building well and we've still got a couple more days before the game. There's a lot of new young boys in the team. How have they coped with you? A few of you guys from the last few years, many in the World Cup. Yeah, this is what it's all about, building for all these young kids coming through to want to represent Samoa and be proud to be Samoan. So having all these young kids coming through, it's only a blessing for us in the near future. Yes. For your preparation on Saturday, coming Saturday, what's our game plan for against Kiwi? Yeah, it's going to be a battle in the middle. You got to fight fire with fire, so we'll be looking to take the challenge on head first and be looking forward to it. Then next time you have Bluwave TV. Tai to na summer captain. Tu sai mane World Cup. Na ya tele tai no da to you lead by example for our young players, and even now with some of the new players that are coming in, wishing you all the best for the test against the Kiwi. Go hard out to Samoa, but we tell family more also. Thank you, I appreciate everyone. All your guys' blessings is definitely appreciated. So can't wait to see you guys all out there on Saturday. We appreciate everyone's support. What do you think of all the Samoans who are here today to support you guys? This is what it's all about. It's all about seeing our people come together and see our people happy and proud to celebrate being Samoan.
Pacificezy, wishing you all the best also. Thank you. Good luck. Pacificezy. Ya, whatalofa tu Samoa, me se foi lau whaafonga tapua nei tūla laso, o le tātou Bluwave TV le whai ona maua le avanoa. Ia whatatanoa tua ia le tātou ainga nei. Ia o nisi foi nei o fans le tātou tō Samoa. Awale pasauni atu le tātou tō Samoa, i le aso tō nai o momo nei, le tā longa whaitauria marakiwi. Why are you here today? I'm here to support the team because I know one day I'm going to be there, and yeah, I'm just going to strive. Yeah, wanted to take a photo with one of my favorite players here. And, yeah. Who's your favorite player? Favorite players, Spencer Leniu. Oh, I thought you were going to say Tom. Oh, yeah? Yeah. So you're going to be to Samoa in the future? Yeah, that's my goal, and I need to achieve it. Yep. Yeah. So what do you think, how's the Samoa is going to go on Saturday against the Kiwi? I know they're going to do good. They just need keep the ball alive and keep pushing. Good man, good man. What else? Good communication yes. and what else? And they need good sportsmanship. Nice. Yeah. Do you want to say anything? Oh no. Yeah. So what are you going to say to our captain and the team for Saturday's game? Good luck to our captain, and yeah, to Samoa all day, 685 to the road. Yeah. Nice. Yeah. Tamam tina. Ole ase saunoanga matangofia wale fasauni to Samoa la stola. Yeah, le masalo le nganga lava na tasi pe un tato fa tasi fo nei va ngore aso. Yeah, ole ngona lava lango e tu sai fo malom fa na fo sa tato tunu. Ai va ftai fo me lava no fa tato fa tasi fo me tasi fo to manu fo tato tunu e ala I fa nga tama pe la kapim tu na fa pena. Yeah, ele mfai lava na tuwa lava le nganga fa Samoa e tato se lango po fe lava me fa ai por city pe a con ka paka pere ai. E oso ale mea koule toa. Hey! Ho! Hey! Ho! Oile toa! Samoa! Oile toa! Samoa! Ia, whawhetele lava. Ia, manuia tapoinga. Ia, whawhetai Samoa. Ole nā, whaa saifua, whaa. Aone misia talonga lau toa Samoa ma le Aumua se New Zealand le Kiwis I la stona I luas forma tase Oktopa I le malaya Tamaki Makaurau Eden Park. E tolu talonga I lea so e awhia I talonga I le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma Auatonga. O leo maua pe paulfale I o ofisa o le Pacificezy I o Tawa o Tahuhu ma Mangele. Vai whaatau nei loa sau tike mo oi ma lau ainga lau au whaingalwenga po lau mawhitanga. E ale e kale sia ma langolango lau toa Samoa. Monisi wa mtalanga walau le o Vaduselau o Tasionono o telefoni maasani o le 251 o le 251 Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday to Mkwa Makiva. Sorry, if you po. Sorry. Ang aming kasi naswang ako si Bevie po. Also, thank you kung yung member of Fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, Talanoa, welcome to Thomas. Malo. Bem. Talanoa Bacha. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
Joy fa le atu joy tali mai le porkala me malo longa basani le fo ua joy fo I mai ma joy tau no mai le fionga ya Aumua. Ina ua mai ai langa sa va valinga mala nai vanga le no so dei tonu o le tau fan so na mai se fo. Ia o le joy tau no mai o le tau au le to Samoa le kok fa fonga mai. Le vesi ma le fa ngor hakale o fa mai tua. Ai la fionga Aumua. Mana ia lo fa tal no nga mo ma le president o le tau la kapiliki Samoa le fionga fa le tane fiu. Ia, le ngata foi leo le tatou au fa talanoa ma le tofa ia la waki fereti tuilangi. Ia me so tatou kapteni mo maua o matai le fionga pista e se faisina utala I langona foi o le lapito e me so fa talanoa ma le pulenga e me so tatou kapteni. Moni le lava Asiata fa ftai mo avanoa o le sa fa pena ona fa talanoa I le fionga presidente. Ia langona foi le fanga tia foi la fionga presidente. Ia no mo foi avanoa taua. Fai foi ona po e matou wata na mo po e matou wata ma tele tano yo ya ai me se foi ole fa fsilia foi le tulanga foi o ia ta penanga tatu ya oro ia foi na inicio o alo fa na o tamata alo oro famlu ya lo ni manu foi le tunga oro fa pena on fain toi nga dua ia fo mai ya wale ta longa le alo tiai ia sa fa pena foi ona fa la foi le fionga president ai no fa ya tu ia le o fa peo o la loe tapo inga la tunu o fa pena fo na mo moli mai le nga faftai ia ile sangi fifia fo ta tangata a me se fo ile fa sauni to yo to tele tato tapo inga ile ta longa le mar kiwi le aso na le fo la wa te atu ia le ta longa le ma Australia ai pe yo le no ta inga lava o ta longa le ma New Zealand le alo tu ia tama fa na o tato to sa ia mo fo ma le longa ya la waki ia tasi foi uso foi ta uso atu vane pa ia malu o suafa ia sa fa pena ona tata no foi ia ma fisilinge foi ta penanga la ia o lo fa pena ona sauni foi ia tato kapteni ia male tele la ta alu ia wale ta longa le male kiwi ia me se foi mo foi le no nei me se foi fa fonga tato tu ia o lo foi ia so le mo lo sfilo inga male uso nei ai mo fo ne avno e mo le tole nga fa tai fo ile ona e lo tolo toi lava ia la waki tu tonu le amese lava ia le to samo ia po le manu samo fo le malanga atu le pertania o ia lava le fai ona tari malo fo amese fo corona sao fo le fauto ina fo o tama malo ma tama ta alo ta to samo Malo va tai Aumua Toleafoa o tele se sao le to fa la waki na mulo ulu le ngal to samo le manu Samoa fo ia me se fo au tuilangi brothers I ene langi me se fo I tonu la fo Samoa maus le wo me fo I liusila no ma wo le sena fa no nga fa pe mai o le toe o lang ko fo mai le taru mali por langi no sutas yo toe afa mai tonu o te ronde I lo fo nga tole fo ia le Samoa fo ia fam talanga o la waki le sa yele le po fo le o talonga le manu ta pena mo talonga me lan o ia le sa Pacificezy ia chesi sale au me va penga e matalu e voi o le nga presidente la waki ia la ei voi po ofu tatu aulman ia engelani la ka alu melonga longa uso ia manu tuilangi ia man Samoa tuilangi ia ai tano voi ala waki ia le uso o le va ma ta alu ia o la waki voi ta alu le man Samoa ia ko ka alu voi le il to Samoa I liki I tulanga me va ia le lava mai longa au e lango mai ai le ngata man Samoa e fa pe volto Samoa ia lo malanga mau mai lava o la wai mai talonga le e fa ta pena ia to Samoa lo fa tai Aumua ia Asiata o le foi sa mo foi le no e tano toi le sunga kapteni e se foi le fionga ya pesta tuna pop ia awa foi le lato kapen penanga mole ia o tala foi na kapteni moi la voi ia na uso foi po alo foi po tanta alo o familia wala tu ta pena foi lato ile ta longa le ila sto na martini ia ese le la fo fie foi kapteni a mese foi o alo fa na ulo o te foi tato ona ia ile tai se pai foi le o mai o tu ia sa fsilia foi klase la ngona foi sunga kapteni ile o mai o la tulu o pongi me fa mo mai mo to fie la vala to ia o masani foi ia ono o tato la Samoa le mo fai ona alo tamala tapu ia le fasa uni tei o alo mo fa na o tato tu Toleafoa tau vai atu pe sa pe se me mana ya tu putata wa fia Aumua voi le ai le
Ele malanga tu fo yo pe are pe wa ki di are fio Aumua wa fo mai o no fero. Ai o ngwa fero tam ta ro ele o Ia makauia o la waki le so mal pong. O le pong i me le so mai o. Ia le finga la ia pia. Ai lo ke o le vinga le ko visita toi wa. Ko sa ka maro wa wa. E fa velo ia a ku mai me. Ia. Toleafoa. Ia. Ele ai ama se paunio, ia. Ele se paunio mo la le. Fa manianga. Fa la velave. Na fa manianga. Ele se la unha faia. Ia. Nga pakakalgola. Awar ka penganga. Ko ke lo mai paunio, ko ke mai ka lo riki. Ei. Ru kala ma mo. Ai na o logo vai. Ai o le on le mea o si va ko ka wa ia ku. Nga ka wa ia ku. Ei. Ono wa lo aso. Sa wa. O vala maluso nei. Mas se foi tasi leo toa manu la tunu. Ia pe o le nganga fai ngai tia leo wa. Fa mo. No fosi me fa pe. Io. Se foi a cola tala le. Mas se po le fosi pe vai. Ora fia. Se foi a cola le se ka mau e mang to vole o mangelo vol ka poli va tas ma ko mai no. O pasi la lo sau. Ba ma ko mai na ma ko mai no. A ma ko la le ko pas. Io so ngit pasi ku. O le mea la mali ei, makauria la leo o la mai lau mai. A ua uma wha ngoi a la waki. Ia tate simi o le manager. E le sau. O le whawhonga ngā la waki, le awu o mea kemi. Ia, le mo o mua. O le winga whamkalanga, mo ka make sa vai voi le. Sai malo. Iyo. O le mea la makunga i kolpas. Ngā ngofo la ia, oso la lo mala kopa. O le mali e von mea. Ka vai ia kwa pe. O fea la alu ngei wange fo ia. Ia o le saunga ngā la wakingo o mea kemi. Le e wai wale ko fo ia pe kangi. Sa ili malo. Ia. Ai sa ngane ma fainga rua faia na mea. Ai ko ia ua sa failo ai ngal kemi nga. Ia. Pa ko ra visi ai sa ngane ma fainga. Ai mo ni le lava sa nga Toleafoa. Nga ngofo. O tulanga na ye na mafutanga foi male. Mas se lama le. Yo se ala waki. Mama vingi no i matal au. Ono temina. Pere atu foi nufu tasi tau sanga o. O la wat. Ai le kik. O mo ne ngana ya mato. Se me na fai tal mai atu tu na o. Au le u mato. Ele ke foi ngofo ka mix sama. Fe ka maki. A pia vo malau. Au pom. Au lo ka mix sama ira ko ma sa vai. Ele fe la waki a fa ka mana. Malai o mo kom. Sa nofo la waki. Ia nga ngau le vau. Mo wana na oto e no so. Sa ole. Nga ngau na waki le vau. Le la o mau to ia. Keu la. Ia. Le la o tu mai tira. Ia. Ai na to foi. O fai foi le pia tau mafa. Ana waki tonu o petania. Ioi. O kere ana motivational ka maka no foi mai o le. Olha, ala ku nge foi fen ngalu sa u fa pe ma. O que do kwai mai naso. Do kala ye le fa. Era eu que eu era ku ka mai re active. Ma kapua ia ku nge ole alu interview ala o sa o esen mele. Vai fa le nei. Ori. Tá tudo malolo. Foi mai. Tato wasia. Nga mi al malolo ka lu mai foi me finangalo tato fans. Mai ngo mai mamao ai ngeri se lango sua. Fa mo tato to Samoa. Kai. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
Mo tupe wha momoli, te tong hino pili ma le wha atu peino so se wha leve lave Samoa. E whaingo fie me uma i le Pacificezy money transfer. E tolu o tātou ofisa i Aukilani o Tara o Tāhuhu Mangele ma le lata i le fitu se furu o tātou la la so se maenga o New Zealand nei e ma whai o na whaonga ina. A whai o e sauni malanga i Samoa mo le taino le palolo po ta whaonga le loto tamaiti mana tua le Moana Rentals ma lana whapitoa se fulu ni mapasene wa pa uma o lalo i ta vale mo le tongi mo le masina o ke topa ai inga whapitoa. Po nise whamtalanga wala au le o valselau o tasi onono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacificezy o laupa anga mo tupe wha momoli i Samoa. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday di mo makiva. Siyempre ka na mo vine kuway. Pamangyo ko los fangaw mo bakulo talo fakakchoy celebrate los fangaw o tamisina. Sorry, e fia po. Seri. Ang amihan kasi los fangaw of silpe fia po. Uso, fang ko kongi member fufu. Yeah, okay, so ifua. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Manoso. Oh, Talanoa, welcome to Toleafoa. Mano? Bem-vindo. Talanoa Bacha. Ia, toi whaatalo whaatu i le vaenga whai ule nei o le mātou proklame o le Sports Talanoa. I lunga o le Blue TV, me se fōi o le tātou whainga paanga ma le NUS Channel 8 TV. Tono se tātou tunu i Samoa, whaatai fōi i ate o tau ro mai mo mai le vanga le fiafi. Awana i ngalo toi whaamanatu atu, le tātou social le aso wharaile nei le tāo le fitu na le tau sala, e toa Samoa fans social. Lua su tā lale o fale a mata i le tā o le fitu le fiafi whaafifi ina oe. Ia, disio ali pese la wiloa me se foi o le fionga ia Savea, Al Harrington Lavea and friends. Ma to telo niso ila to ona ngalo a fio mai matala mai a mata le tao le fitu i le aso foraile o le vai so nei. Ila to fa ta pena i foi le hai papa wala so to nai. Aso to nai le tai au le tao le valuanga i leiva. I nai le address le o tu na tu po to tu siru o le tao screen i nai flat push o Tara. O le afa tonu nai se savali lango lango suaina so fo maloloina. E lango suaina i la tou tamai tai foi mai la matatou tangata na fia foi le mai o le kanesa ia ua whaingoa ina o le pink topa ia le whai e le savaringa e ai filo foi ma moa awina le tatou au le toa Samoa pe ona whaalaulo atu e le sunga ia Stephen Crichton ia tatou whaalaulo foi o le neiva iaso kasi ngā vangua ke maua ke mio i tamo le toa Samoa ma lo tu vai tu maua i tatou tickets a ole lava ake loja au misi ai ia le pese ka kamale oh ia e pese ka mako e pese e boku vai langa ele mai ngi mer karaoke voi le aya ko le ngai pese ka ah wow lo ko va pepo la meni e ko kaka o ve ko kaka mare o la city o la se pese mai mang le pese le siba ah kamalo ia le na fa fia na walanga ole mato ia malama le fionga Toleafoa me se foi Aumua ma to te ia mai le ngata savali nei ia me se foi fianga le sfraile oni sina vai nga i le tapena tu le aso to nai le afore tasi wa uru fale tonu i Mount Eden Eden Park e wo ko fa uru fale o Mount Eden e umanga loka ka alo la ko fa ko loka o vai aku pe o se ka le mere la io Eden Park len malai no mera tasi mo ta longa le la kapi to tonu o New Zealand nei lunga i Aukilani afare tasi e tonu ta longa so oa ta longa ta mai tai ta aloe kiwi kangaroo ya mai se foi o le aua a tonga ia ai tau longa loa i le toa Samoa i lana ta longa lo no lua o le tatou championship o le liki le o le ai loilo i male au malo si foi le kiwi o le hala sau vai o lenga e a matatu lo fionga Aumua o le wa e latu tau miditino matama me se foi o le tulanga ni tau me talo ngam kangaroo mai ona fa se fina ngalo le fionga Toleafoa e ono te le se swing o le tatou tau finga le verso ia e pe o le saunoanga na le fionga presidente ia ona pe o talo mo mo le o tu fa tasi tam ia ai o le nautu inga fo tapo inga latinu
o lo o whapena o na taula i talonga le ma New Zealand. Pei o le tūlanga nā lo o iei o le nono tainga le atapo inga. A ta tonu po, ua lava ta oso ma ua ta pena po iei o le tō Samoa. I talonga le ma le kiwi la stona. Te vai atu poi, le lei tino tama, malolosi, fia foi la uri. A wale talonga le la stona. Toleafoa, le ua mai ona whali lo whina ngalo le tūlanga lea neo. O lau whawhisiri la au tato iei le vaenga lea. O pausi vaenga no wa iei na taua whaina i tato talonga mara kenkalu. O si tato powerhouse fo ile lea wari i e kawhi o fia tato a. Ia walanga o tato tama Samoa fo inga skoa. Tamo hes ma whasua ma leawi. O le vai fo ile le pi tau maanga i kako kama. E whamata ono isi na swing o le tato forward back i tūlanga le talonga mara kiwi. Ia ke lo lava ka penga fo ia ka ko au. Ma ia kalango ngai kulanga o forward ia wale mi fainga. Pola se kulanga ko sui pola la o le au ia ia Paulo mala ko ia luma. O kanga ka fo konga mai kongu ia pia le sa 18th man ia hunt. Kasinga ka kula konga mai Royce Hunt ka konga mai ko kongu is a powerhouse fo kongu ka ko forward so le fa paka luma ka ko forward senga ka faisi si la iki ka ko ma ka ko vai malo fa chai tato malo ina le kiwi o le ale area te tau ona tato dominating ai le kiwi ina ia tato malo e talonga le stona ni o le ila vai le le na pui vavenga sia tau ka ko ele pui na tato ia le kiwi o nai o ne malo si tato tam ai me se ko Oro i sawa aku ko kele ka ko kamangai lai lo kiwi. Pei o lo la ule au titilo tio. Vave ka ko no ka ofi. Fa nga foi ma sawa. Ke le vango malo ia ka to sabo. Ia o ngol kulanga o be very interesting for fa kali po la le selection o le au. Yang pe alen ka ko vai o ke momule o make question fa stand off. Ia alen ka ko vai ele ke le sang in wami ko ka long. It's a totally different position for it. Ya nga voi. Pero nga fa so il polo moruma makua. Ia ka pe mai alko ia kai lo e po ile selection ai mai ala va ko mikiren ka alo ngumela fikulen ka alo le Warriors. Pe mai le va ko nga mai pe practice ko eri call center. I me masanya. Ole si tu langa sia. Ole to telo ka to au nei fo uma va ia. Ale mane fo ie e lai tiro. Eu tenho só pena to fitu ko nge ke use ke ko iva ia la to to mai ko ke le va ko me le fo mai ta to Samoa mana ia tau tele atu le quarter finals o le World Cup ia o ke roa ka ke au ma to Samoa o angi ai or kalonga ta to mo muai o ani ai or talonga la tau to mai ia to le foi la mai tau e close up kalonga lu valu luono to Samoa Aumua to luono kiwi to Samoa to Samoa to lulua e luono malo to Samoa se furuono le furmat to la ngala to mai ia le talonga ele kele ngai ai ka ko pekinga le ai tato tele i foi mau ke lo mo watu na ele to mana tu o ngoto foi le lao na mia to mau so or ma kali foi ngale ke ngai kali mai io ana ka siga mia ole malo au Argentina ko malo Springboks ola fionga le ke le uki uma wa le malo Springboks oi ya le nala ingala ai lange ka vai ngamu la o le atato atu semi-finals o le utauto mai ai fo ia ona tato fai ula ia ini fi ngalo tato fan zone ia sa fa ali nei fo i vaenga o le aso quarter finals mo mua Argentina ma Australia ma New Zealand semi-final semi-final mo mua malo lo Blacks lani ai me kolu lua i le sfuluono kolu lua sfuluono na so finalo Argentina fia ai lo sulvalu sfuluono ia ese le loco quiere lo ir caga cosa ia manu malo ia Leo Blacks o ai tau to mai ai tolu valu ele luful tolu Argentina
O le tātou atu le semi-final no lua Springboks ma le au e langi. Ama tātou ia Aumua. Springboks. Lua ono i le 15. Lua ono 15. Wa ula e malo e ngilang. Wala ngo vapia, ongol kulang o match officials. Ke le yo sui ngo me. Kali ko ngumai ka ko le me ku. La sufi ku inga la malo lo ia ngilang ia Springboks. Malo le Spring. Oi mai ai ngai le i sa wa ai. Lua 15. Lo so 5 malo Springboks. E man malo Springboks. Lo forfitu il lo 5. Lufu fitu, lufu 5. E close le talonga ai e manu malo lava ia le Springboks. O nei disi na vai ngole ata o mai talonga le fai ngole nei foi vai aso. Ai ma tau tele i fa mai atu isi vai nga te upa uni so talonga o le au yele tatou fa so le vai ngole fiafi. Te lolo wa ko ka karo. Me o lo tupu te mine. Te mine ngole o kava atu. Ma ole ma tau afia. Ia la ngole fionga ia Aumua. Le la savali malanga mai. Ba wa man mako pokala mera ma tofa ma o ma o me Toleafoa ai fa savali le mai ka fionga ia Aumua walanga o le fia i oi fans si alo pesiringia po ai kongu ia supporters au ai fa kaunga ra to ticket ngalu ka malo seki va mai pakale ki la wori o le la usau i a ko fo i lo malo fa mo i lo man la fa mo i lo la fa mo i lo fa me si va ai au rua o me la le pi si va si par ko inga ka po inga samo si va ai inga ko si o fia o mafia fasi i la ua Taurunga ngale o mātou proklame le reivanga o le awhiawhi whaptai tere Samoa lau tapu inga share tātou proklame whaptai fo il whainga baanga ma le NUS TV Channel 8 tusai o le whaalau no ino le tātou proklame mi e ilunga fo o le tātou wala televise whaasara lau Samoa. Major sponsors Tasi Market ngata fo ilo le Pacificezy Money Transfer DIGICEL Pacifica ma se fo o le Sanita bolin mātou whaamalo ma ngang whaptai ma le Victoria Park ia ma se fo i Victoria Park se makok sa vali ai mo le nei fiafi Aumua to vaenga me se foi o le fionga Toleafoa ane tele Aiolupotea matou fatu mai Victoria Park e nei le taulanga o Aukilani soifua mai Maria. So Samoa